कांगलोन की वांगमदा प्रोफेसर गंगा प्रसाद प्रसाइन मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इंचार्ज होना अपॉइंट तौरपगी मायोक्तंग से मुसु की ऑफिस बियरर सिंगना मणिपुर की गवर्नर अमदे चीफ मिनिस्टर दा पॉइंट मंगा यावबा मेमोरेंडम अमा पिसनख्रे गवर्नर की माइकैदगी थाजब पिरकपदगी हाना थिंगदुना लैबा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हांगदोकपगी वारेप लौख्रे हिरम असिगा मरी लैनदंग से मुसु के ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमता मुसु की प्रेसिडेंट नोंपोक नानबा यामबेमना हाई मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर इंचार्ज खनखिबगी मवोंग असी मुसुना हक्चिन लवे ngasi musu gi office bearer singa university asigi chief reactor soiriba manipur ki governor ga unaduna isu asi ministry ki thakta pukhatuna yengsinbina ba point manga yawba memorandum ama pisinke governor nasu isu asi yengsilagani haibagi thajaba pirakhe governor da pisinki ba point manga yawba memorandum ado manipur ki chief minister yumnam khemchand da so pisinke hauzik lairiba manipur university asigi academic calendar asi kaidana ba musuna administration section matam kaktana shutdown tawkiba do matam kharagi oina handokle adobo achum aran marik chumna puthoktriba fawbode democratic oiba khongjang sing makha tana changsin khigani haina mahakna haike akoi hauzik leriba manipur university ki vice chancellor in charge khanbegi issue asi koi musun haksin lawi akoi ngasi su akoi musu gi office bearer singa honorable governor manipur university ki chief rector oina lebiriba honorable governor das koi point manga yawa memorandum ama pisin jarure aduga koi honorable cm dasu koi memorandum si pisin jarure aduga governor una jaba dasu thajaba mayama pibira e aduga loina koi Manipur University sigi koi academic calendar program asi kaidana ba koi hana koi na musuna sanction dora lakiba academic block academic section administration section shutdown tawgi thabaga se koi matam khargi oina handokchare adu